Na vojnoj bazi Andrews u američkoj saveznoj državi Maryland, na kojoj je dan ranije boravio američki predsjednik Donald Trump, hospitalizovano je nekoliko vojnika nakon što su otvorili pošiljku sa nepoznatim praškastim sadržajem, prenosi televizija CNN. Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio unutar jednog od administrativnih objekata baze. Nakon što je paket otvoren, nekoliko prisutnih osoba osetilo je naglo pogoršanje zdravstvenog stanja, zbog čega su hitno prebačeni u bolnicu. Zgrada u kojoj se sve dogodilo odmah je evakuisana, a čitava oblast je stavljena pod blokadu. U pošiljci su osim belog praha pronađeni i flajeri sa političkom propagandom. Preliminarne procene ukazuju da nema neposredne opasnosti po širu javnost, ali prostorija u kojoj je otkriven materijal i dalje je zatvorena do okončanja istrage. Zanimljivo je da ovo nije prvi put da se u Sjedinjenim državama pronalazi misteriozni prah. Podsećanje radi, u julu 2023. godine sličan incident zabeležen je u Beloj kući kada je kasnije utvrđeno da je u pitanju bio kokain pronađen nakon posete Huntera Bidena, sina tadašnjeg predsjednika Josepha Bidena.